Píotsa Liamháis. Comhóbhar. Tá bun pizza, anlan trátaí, cáis agus liamhás ag teastáil. Céim a héan. Feig duine fásta, tóg bun pizza. Céim a dó. Chur an tanlan an mán. Céim a trí. Chur cáis an mán pizza. Céim a ceathair. Chur an liamhás an már. Céim a cúig. Chur an pizza shráidire amháin. Chur isteach san aghaidh é. Céim a sé. Nuair a bhíonn sé réig, tóg amach é. Bunaigí tainneamhas. Ceistena. Ceiste hain. Cadíd na comhóbhar atá ag teastáil. Ceiste dó. Cadí céim a hain. Ceiste trí. Cadí céim a ceathair. Ceiste ceathair. Cadí céim a sé. Píotsa Liamháis is a ham pizza. Co-over are ingredients. So bun pizza, you need a pizza base, anlan trátaí or tomato, so tomato sauce, cáis is cheese, and liamháis is ham. Ag teastáil is needed. So there's the steps. Céim a hain. Step 1, get a grown-up. 5, get a duine fásta, a person who's grown, a grown-up. Tóg bun pizza, take a pizza base. Céim a dó. Step 2, cur an tanlan, an mun, put the sauce on the base. Céim a trí, cur cáis, put cheese an mun pizza, put cheese on the pizza base. Step 4, céim a ceathair, cur an liamháis, put the ham an már on the top. Céim a cúig. Step 5, cur an pizza, put the pizza shráidire amháin. Put the pizza on a shelf in the oven. Cur isteach san aghaidh é. Put it into the oven. Shráidire is a tray, so put it on a tray, and then put it into the oven. Shráidire is a tray. Céim a sé. Step 6, nuair a bhíonn sé ré, when it's ready, tóg amach é. Tóg means take, amach out, it. Take it out, A is it. Bunaigí taitneamhas, and get taitneamhas, get enjoyment from it. Enjoy it. That's how you make a pizza.